So hey guys, Phung Kaham and welcome back to my another vlog and Tini asuk vlog shoot khai mangalak Dipor Zora ani bel I know kam tongo so Dipor Zora ang vlog shoot khai mangalak Dipor ni pore ul norok by malai nai so tabuk ang phunga ba sawi 30-minute exercise khaiga tabni exercise khaiga ke ani belly fat ki tabuk bel I know bari tongkha so obagai belly fat ni bagai ki samai exercise bo khaiga ang wan sugui tongo gym join khaina hine but gym join khaina ni logi man liya borok maya ta mane borok logi borok man ke kisa mane kaham feel phaiuta logi borok man kha ke so ang wan sugui tongo borok maya phano ang saichung gym join khaina hine but saimia ang update rinai norok to ani daily vlog nai tongo norok no ulo update rinai but saimia tabuk ulo ang saichung phano mano gym rogo so nai gana so Dipor ni pore normal malai nai mane Dipor 12:30 ni pore normal malai nai do so guys tabuk ang office ni project sanam tong mane ang kaisa news nu khado nor belai no mo serious ke naidi asamo je mazani bottle je fruity ni bottle rok phaimani orbo ni bisingo belai no mane hamya mani rok mang khata mane hamya tamsanai mane insect rok mang khata no side of video phone naidi ang asap ni omo video nai bor tinta bottle tu paiga do tinta ni bisingo no mane je black color kosom color ni kesa insect rok mang khado nai do tabu cold drink ni season joto no cold drink nung nai hai phano be careful kisa kaham ke nai research khai news robo nai di tamo brand mane kaham tamo brand hamya tai ang suggest khayo je transparent bottle ni nung di transparent ni bisingo no joto nugui mane je bisingo tam kuri o bagai je packet rok ni je juice rok mano je fruity ni jat rok mano obor no avoid khaima belai no chanai hine wansugo so norok tam wansuk comment khai di tai tini vlog continue khai gana tabu ang tam khai tong nai di by parmita ni kaisa real project ang edit khai tong bo ano rohorja so ang omo edit khai tong tabu actually ang boleh dikha omo 6:30 ni sakang ang ko edit khai rohor na ni kok tong ani but rohor malia tabu edit khai paijak omo tabu export khai tongo export khai by no rohor nai taisha bini insta wa upload khai ni bagita tini chini mayang khenai di lunch ni o ma paneer songjak paneer inke machi kai gi kop kana paneer no sije kana gi ka de no gumoti ni paneer rok thogu hini khanauta jing first time try na omong ke mayan songjak mayan mane chini ko bai mayan hino ta mane kabang ma sobji tai motor rok ri hai no songjak ke ma to bai chai pekha ang tabuk sanai omong ke mosden omti mosden ka ang belai no thokjago mane sajago ta obo a chana musinga dui din ka a sai tong mani obo a chana musinga tini paneer sanai so guys ang tabuk radio ko biang thanai engke ang ATM bo thanai rang bo danai oro 1 lakh tongo 1 lakh omo dai rinai so tai camera ni bo kata lens paina hini wan sugui tongo tam ni engke camera ni je omo je lens je 1855 mm lens omo wide angle ya do nai di ani ku logo kaham ke nu ya ta wide angle nu ya so bagoi wide angle kaisa paina omo 18 mm by shoot khai tongo 18 by 55 mm by shoot khai tongo omo ke nai di omo ke 55 mm tai obong ke 18 mm tai 16 10 by 18 mm ni ka tongo 10 mm ke nai di omo 18 ni ke nai di 10 busuk wide ung nai so wide angle ka chanango so wide angle pai nai ang phone khaijak tongo hin sawo so biang di pai nai nai tong ni vlog एक लाख टू फैमिली 1 लाख तो डाई माल लिया टोटल 70,000 उनको डाई देखा तो 70,000 सेमी डाई देखा डाई माल लिया रंग उनको हम ये ही नहीं डाई माल लिया एटीएम तब थैंक यू नहीं लेंस पाइना नहीं रिबो में दुकानो कबांग में कैमरा बोतों ताई दियो मो 3.5 लाख ni lens bu आई कबांग में yang ko camera ro to mo rent ro body uta boro 10 18 mm bong no samani bong tam tu phagana 16 by 11
tu paika ta hai phano ang sajak liya omo Canon ni original brand yata ho ba sajak liya hai phano kaham ang thapai nai kang ये तो बहुत वाइड है इसका कितना बोला प्राइस ये होगा आपका 10,000 इतना भारी क्यों है ये मतलब कैनन का नहीं है ना रात से भी इतना ही है फर्क मतलब कैनन का नहीं है ये दूसरा कंपनी का है टोकिना का है और ये ओरिजिनल कैनन का है तो ये कितने में दोगे ये 14,000 बोला है वाइट लेंस दो ही है आपको तो वाइट लेंस ही चाहिए वाइट लेंस ये दो ही है So guys, ang camera ni lens pai no pai so pai kata bu. No phulung nai. Camera ni lens bahai. Mana wide angle bahai mo phulung nai ta. Tabuk no pai so pai kha. Ai di. Uff. Ang boro thangai lens rok pai omo phulungnai no tai lens bahai angkha omo phulungnai ekdom ang koikdin angkha ang de night ui tongmani wide angle tabuk finally mang kha wide angle lens so omo bai video phai ka ke kahamung nai ta wide angle phai ka ke nai thu ta long ke so nai di phulungnai lo no bang back tarang thango tam ning khe check khaina ning khe camera nang go haida oba camera botalang thanguta nai di tong hode nor to age dukan ni bo footage no khana omo pai thu phaiga Canon ni 10 by 18 mm EFS so omo phone no no so guys nai do omo khe 18 mm je ang all time video shoot khaimani do omo khe 18 mm ni lens 18 by 55 mm kit lens do omo khe 55 obo khe 18 माने आसक सेमिताय वाइड एंगल लंगिया तो केनाय दि ओमो 10 by 18 mm नि आं थेपागाना थेपाखे नरक नुगुइ मानाय वाइड एंगल बसुक फाय हिने नाबुक ताबुक नायदि तो वाइड एंगल बसुक ताय नायदि ताबुक नायदि डिफरेंस ओबों खा वाइड एंगल नि कमाल माने ब्लॉग रो खायगा के वाइड एंगल किसा काहामता नायदि आं ओमति खायगे नायदि पूरा माने आनि याक नुगुता आगे आं शूट खायमानि माने 18 mm बाय दो ओबों के 18 mm माने आगे आं ओमति खे वीडियो सनाम तंग माने ताबुक वाइड एंगल नायदि बसुक खे वाइड एंगल फुन माने नुगु आनि उकुलगो सो ब्लॉगिंग नि बागै वाइड एंगल बेलाइनो काहामता माने साउ ब्लॉगिंग खायनानि इंखे जुमुं यंग तंग एंको नायदि 18 by 55 नि किट लेंस ता ताबुक नायदि आई ट्रैकिंग बो तंगो तो स्टेबलाइजेशन बो तंगो सो आं बसुक खे पाइ थुक पाइ कांखे सो गाइस आनि फोन नंबर और तंगो तंगदे आं इनको नायदि आं बुसुके पाइतु फाइका 13,000 रिवि पाइतु फाइका विजन आर्ट नि सो गाइस नरो बवान सुगु तंखाना जे ताम बागै कैमरा रो पाइतों ताम बागै लेंस रो पाइतों अम्बो पेलाइनो क्वेश्चन तंग फानमा नरो नि माइंड YouTube नि आसुक दा रां फाइ जे आसुक लेंस रो पाइतों आं 2 मास नि बिसिंगो 3टा लेंस पाइका 1855 किल लेंस कैसा तंगो 50 mm नि कैसा लेंस तंगो ताइ अबो तिनि 10 by 18 mm नि कैसा वाइड एंगल लेंस पाइका अबो ब्लॉगिंग नि बागै सिमिनो आं अब लेंस पाइ माने सो नो नि कैसा क्वेश्चन जे बसुक इनकम खाय ओमति रक जेसुक आं माने पाइ तंगो ओमसुक दा रां फाइ हिने ब्राइनो क्वेश्चन सुं माने नो नि माइंड बो तंग मानो बाट कयजन सुंगु कमेन्ट रंबो सुंगु so YouTube ने आसुक रंग फाया तो कुबुई को YouTube ने आसुक रंग फाया जे आं कैसा लेंस फान पाइ मेया एवरी मंथ तो YouTube ने आसुक रंग फाया बाहाय के माने रो पाइ दङ के आनि सैलरी बाय सैलरी जे मानो अबो बाय नो आं माने पाइ दङ आनि जे आईफोन अमबो सैलरी बाय नो पाइखा so सैलरी बुसुक मान अमो माने अमतिरो सानामु सुंलिया आं ऑडियंस नि बिसिंगो बट कैसा को आं नो सारि ना जे आनि जे सुक रंग फायो अबोनी आं सैलरी मानमानि लगिनो आं 50% सेविंग खायो ताई लेस 50% बाय आं नगनि बागै कैसा माने पायो नगनि बागै सामुं खायो ओ माने बाय ताई आनि निजेनि बागैबो माने सामुं खायो ओ लेंस बो अब 50% लेस 50% दो
आं salary manmani login ang kaisa je ani main samung first samung salary manmani login 50% kaisa ang divide khai ang saving khai usaka oboni pore je less 50% omo bai joto month cholinani try khai uta obo bai no manu payo so ang saving bo khayo omo bai omo ta wan su di je salary manmani loge yang manu pai rang angko sabai tong hini omtiya saving bo khayo nango in future ni bagui do so vlogging kaisa nije ni mane ichha bo mane tamsanai nije ni kaisa chajamu hamjamu obagoi no vlogging ro khai tongo tai ang Tripura ni je vlogging community ang kaisa quality content rina musunguta mane vlogging to joto no vlogging khai tongo haifa no nai di mobile ba khai kang ke kisa misa quality mane down ma ungnai mane nang jesuk DSLR ba khai nai no iPhone by shoot khai phan do iPhone ni video quality ke belai no kaham no bo sai mano but haifa no ang agi iPhone by vlog khai me tabuk to DSLR shift khai rikha tamni ke iPhone ni bo quality belai no kaham haifa no DSLR hai just sufa no mobile pai DSLR hai ya obagoi ang DSLR paikha tai tabuk ang 4K o shoot khai tongo do obo iPhone no 4K by shoot khai mano but haifa no quality DSLR hai mayata tabuk 4K by shoot khai tongo skin tone 90 tai 90 yak lo dikhe background ro blur tongo tabuk ang mobile by khai kang ke front camera by khai kang ke tabuk background ro blur phai gala iPhone ni je rear camera je ukulok ni je camera rear camera by khai phano mane ani background blur phayata tabuk 90 DSLR by khai kang ke background kisa blur phayo tai kaisa ko video ni je hard obongkha video ni sound bo improve khai ni bage ang duita mic paikha agi bo kaisa mic pai mane obo kisa misa DSLR by connect engya obagoi katal ko mic paikha ang je boya BY MM1 ni koekdin sakang 4-5 din sakang paimani nora bo nugui mangkhana so camera bo quality ni bagoi paikha je ang microphone bo quality ni bagoi paikha so guys nora bo comment khai sati agi je video ni content tabuk je video ni content belai no differences tong nai tabuk belai no improve kha video ni quality bo improve kha video ni sound bo improve kha noise nora asuk khana galak so tai tam sanai asuk simi tai o vlog bahayang khan nora vlog jaja khan ke like de tai channel lok katal phai khan ke subscribe khai de ang daily no vlog khai tongo tai kokborok bai vlog khai tongo so norok belai no ang agi kaisa post rikha kokborok bai vlog khai nai naki Hindi by vlog khai na so 88% borok sauje kokborok by vlog khai di so obagoi na ang kokborok by vlog khai tongo so norok jesuk je norok ni sajang ma ang khai tongo so norok bo channel support khai di subscribe khai di tai video sajang khang ke kisa misa share khai di malai na norok by next video wa khana tata bye bye